Oke teman-teman, sekarang kita lagi melihat pesta arak-arakan pengantin sunat yang tepatnya di Indramayu, Desa Majasi. Berhubungan lagi azan Isya, musiknya kita matikan dulu. Wah, Rasid juga ikut. Wah, sepertinya macet nih teman-teman. Wah. Kakak, nggak boleh gemeter.
Hutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad عدد بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Gateno siro kabeh rikolo jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali gateno siro kabeh rikolo jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali
kali, wetan kali, kulon kali, kulon kali, wetan kali, kulon kali. Hey, dadah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Berikut adalah arak-arakan pengantin sunat ala Indramayu nih teman-teman. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton.